Kaimbag nga oras yung amin papagayam. Ket ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Vlog! Sige lang pare, uminom ta. Ilibre kalat ta. Nung may busti kwartak, aglakwak tumanan ni Tirik. Tada paginom ta. Nembagpaikan ka pare, tadalat ta pangalami ti pagsat mo. Ang amsak, awan makukwartak pare. Una, sige. Shot lang pare Ernesto. Agpulutan ta iti tinuno abangos. Ay kat, una pare. Mayat. Mayat talaga. Ay na. Una yan ni Ernesto. Ay, masuro na ka talaga. Isumat lagaya masan nga inmay ijibang kaga. Tanapan manin nagbartag. Teh! Agat arak manin. Ay! Ernesto! Saan dito'y salas ni pagturugam? Ingka ijay silid! Inyilad na latan iti datar. Suron ko niti kastoy akabalay. O sige, agar mo sarta yon. Wow, itlog! Wow, itlog! Sige. Sidaan tayo amin dayta. Agore kayo taikan kayo iti sidaan nyo. Dahito iti parakan ka, boy. Dahito imot ti parakan ka, girly. Para mo't kanyak dahito inatda. Ket, siyak ngay. Ayan nga iti sidak nga itlog. Awanan, talulaang ti linuto. Nagalasan ti ugalim. Apay di nakinlutuan nga eh. Awanan ati igatang ko. Apag iso lang at tanlo nga itlog tinagatang di kwartak. Nagalaskan? Ket, dahito'y lang tuyo ti sidak. Agyaman ka, tadda. Kung kontrolem gayam ti kanak masuro na kun ken ka makitam. Sige la ang anak ko. Mangan tayo kid din. Tain kayo payag eskwela. Hoy Agnes! Anya ter aramidam dita? Boy-buya, man dagiti mulak at araw. Nagpipintas nga minan dagiti bunga da. Ni, aywan! Ay na, mabalinan nga ilako dagita Agnes. Dagiti kakasta ti kayat dagiti gumatang. Daytay saan unay anatang kunan. Los, planok nga ruden nga apitan. Tana imbag lang nga ilakaw. Ay na, agpada ta. Agapitakmat iti mulak alubyas. Aya? Ay, anya. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Ta nagagatmat nila kay ko. Iso atul-tulungak mat takaasimat. Iso nga ita, agapit kami. Naimbag ka paylos. Nagagat ti asawam. Ngem siyak ay na. Nagsadot ti asawak. Ay, marurudak talaga. Iso ano jak agdagat. Awan agbisin kami kadagiti anak ko. Ala, katagan anos ka taan niya ngay ngarod. Kastala ti biyag aganos ka, tasadot ti asawam. Huwag nga rod. Iso nga apalan ka, Luz. Tanaragsak ti pamilyayo. Ngamin, agtintinulong kayong agasawa. Iso aday ta. Naglawa ti minulaan nyo iti lubyas. Kadakkel tumat akwarta ti pagbalinan na. Nagagat nila kay ko. Iso love na love ko. Bad trip! Nabantakan ni Risto, kakadwa! Sige man, agkanta kayo man, tagsalag! Agkanta kayo ka na! Ala, agkanta kayo! Kanta tayo rin! Sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto, sayaw Ernesto! Nagragsak pa rin, Ernesto! Sayaw Ernesto, Gusto ti biyaga! Sayaw Ernesto, Ragragsakan ti pagbagi tayo! Kasunod antik na lito, Sige!
Ituloy yung tiyag kanta. Tagsalak! Hoy, nisala man yung tikaleti. Agyamanak na nakunsing ngamin ginatang mong tinapda alakok anatang. Ay, wan, Agnes. Ay, kaasi ka mat. Isupay mat aja mapaglakwam kanyak. Katno, adan tumanin natang mo, umay naktumanin lakwan, Wala na. Ay, agyaman ako unay. Oo, sige. Ina ko nana, tanay. Agur ure dagiti anak ko. Naimbag no adda ijay nilakay ko. Tain lutuan na ida. Alain ka nga rudan, kat ni rabi imatan. Nasip ngatan. Awan ka di pa'y ni tatang yo. Awan pa'y nanang. Abisin ako, nanang. Ay, awan anak. Uray siya kat mabisinak matan. O sige, mabiit lang tagluto ka. Awan gayam, ada ginatang ko at tinapay. Isulangan ti kaninyo. Adto ya, kaninyo adwa, tani. Agluto akpay. Ay, una yan ti kasto yung biyag ko. Mabisbisin ako ngam siyak pa'y lang matagluto. Taday jay mo't nga asawak. Di pa'y agawit nga umayagluto. Ta siguro, at damanan iti gagayam nang agbarbartak. Ay, una yan puti kasto, yapyag ko. Oh, kasano ba kahit? Rumwar tayo kadagiti anak ta? Intayo man mat agaliwaksay nga uray iti maminsan laan. Sige, lakay. Intayo man nagpasyar. Igatangan taman dagiti anak ta iti kawas na. Tani, pasig nga kupkupasan dagiti kawas na. Lakay, talagang igatangak ida Taadamot kwarta tayo. Nakatsambata iti apit ta alubyas. Nangato ti presyo na ita. Dahita ti pagyamanan ta bakit? Naimbag ko na, tagpada ta nagagayt. Iso nga, ado ti mula ta. Talaga nagagetak nga asawa. Uwin, amok dayta. Alang nga rod, tadigusag pa'y dagiti anak ta. Sakbay arumar tayo. Nay, da kayo matasa nga pamilya di tagur-ura iti pagluganan nyo, los. Agnes, rumwar kami man. Ing kami agpasyar. Kan padasan mi man, timapan man iti restaurant. Naimbag kayo pa'y, mapadasan nyo ti kasta. Ngam siya, kay na, kastoy latta ti biyag ko. Kas ita, agsusuunak manin iti labang, agisurusursor iti lakok atarong. Ay na, ingka nga minin ilako ijay ili mabibi Isumot lang ti presyo. Iso nga anusa kun nga gisursor. Sige, makaamu ka. Ayun gayam. Mangibati ka laangan itigatangag to Ha? Ay owen ikat agyaman nak. Uray tay balor ti sangagasot a pisos. No kayat mo bayada kaon. Ay, bayadam to lata. Ito na umay kasingiran. Sige nga rod. Oh, sige. Inak nga roden kat agyaman nak. Sige, Agnes. Ay, naimbag pa ti pamilya dalos kan Cirilo, kanaragsak da. Makitak ti kinaragsak da. Ngamda kami a pamilya, ay na, pulos asaan kami anaragsak. Gapu taawan mo't panunot ti asawa. Ay, naimbag ka pa'y boy, saan ka asakit ti ulo? Oray si ka, girlie. Nasingpat ka mat. Naimbag kayo pa'y. Apay, nanang. Apay nanang, anya sakit ti ulo. Ay, ubing kayo pa'y, ngam nagsisingpat kayon. Kasta kat inton dumakkel kayo, masapol nga agagat kayo, ha? Iti kasta, saan nga agbisen ti pamilyayo? Anyati ko na, nanang. Anya pamilyami? Wan, anak ko. Inton dumakkel kayo, kat adanton pamilyayo, saan kayo nga agsadsadot? Nang runakan ka, boy, tasikan to ti padri di pamilya. Agagat ka iti husto, akas ka ni Cirilo, aka aruba. Iti kasta, agragsak ti pamilyam. Naawatam, boy? Uy, nanang.
Saan aday tantulag barbar ti araramidem Iti kasta, saan to akaasi ti asawam nga aglaklako, kan agbangbangkag, para iti kaninyo. Maawatam, boy? Uy, nanang. Di ka agilad-ilad laptan, boy. Agtrabaho kamot Agbain kamot iti asawam. Iti kasta, naragsak kumamot. Maawatam, boy? Uy, nanang. Malumbag ka! Nakangiwat ka! Sumardeng ka man! Diyak makaturog iti kapiksa tingiwat mo! Sika, boy. Intun dumakkal ka, di mo itulok at asawam ti manggad, ha? Naawatam, boy? Sumardeng ka kunak mo! Amok matkat, asak ti pangibagbagam iti dayta! Kat, naawatam amin, dagiti imbagak? Naimbag pa ni boy ata, naawatan na. Ngam sika nga, Ernesto, naawatam nga ta? Ay, di ka pilagtalaw, tawan matla ang sirbeng. Nanakonsing, adda ka din ni Pare Lucio. Tapay, awi sa manan nga ginaw. Kastala ti biyag, nana. Ragrag sa akin milang matibagi mi. Kaya't mo asawan ragrag sa akam tabagem. Una, takasta lang harod ti biyag. Ag-happy-happy ka kabayatan asibibiyag ka. Ngam, happy nga tamad ti pamilyam. Ha? Happy nga tamad ti pamilyam, Ernesto. Kumusta ngayon ni bakit mo, ha? Nakalako ka din iti tarong na. Tais upay mo't nga igatang nyo iti bagas siyaw. Ha? Ay, agragragsak ka, ngem ti pamilyam, saan mo't anaragsak. Ay, agawid ka kita, hintayin katulungan ni bakit mo, magtrabaho. Awan kit di tibain mo, Isukit din nga asawam, timang pakpakan ka, ha? Sino kayo kumaamang ibaga kanyang itikasta, nanakonsing? Tapay, madi ka di dyan bagak, Ernesto, ha? Awan bibiyang mo itibiyag ko. Di ta ka man lang. Ay, ore, amirisam ana imbag. Husto aming imbagakin ka. Iso nga ibagbagakin ka ti gastoy. Gapo, tama siya nakiti asawam. Nagagat ang mapanagbangkag. Kanya nyala di tanti mastrek na pagtrabahuan. Iti kasta, adda ipakan na kada kayo. Apay, di ka masyan iti asawam, Ernesto? Aniya. Man nakibiyang kayo mo, tabakit? Di kakit agbain, Tadi kakapkapin ngam kastoy kit din ti bagbagakken ka. Tabaring numakariing ka iti kinapudnaw. Asika, apadri di pamilya kat sadot. Iso ati pamilyam saan anaragsak. Aniya. Ha? No kumata nagagat kamat apadri di pamilya. O di naragsak kumamat ti pamilyam, ha, Ernesto? Ngamen, saan nga agbisin ti pamilyam? Angam anya ngay nga road, kat bartek kamat, baliw daw, kunanya pa dita, bartek lang nga roadan, sadot paay. Ha? Adda ka din malagit mo itaabulan, bakit? Wan, adda. Wedding anniversary ta. Inton bigatin day ta, lakay. Ay, kitag-blow out ta, Uray pansit lang ti iluto ta dito'y balay. Basta tinapatag, naragsak tayo amang lagip iti wedding anniversary ta. Sige nga rod, agluto tanto iti pansit. Ingkan to awisin dagiti kumarem, kan kumpare ta. Tagsasango tayong tuman. Sige nga rod lakay, tay nakmakitsenda. Gumatangak iti mailuto para inton bigat. Oh, agselebrar kayo? Naimbagman kada kayo, tada igatang yu iti sagana yu? Ay na, pansit laeng ken salad. Husto daytan. Tinapateg, naragsak kami asa nga pamilya nga agselebrar. Iso amaawis kayo asa nga pamilya, Agnes. Addamat gatangak para ubing. Kay ken ice cream. O sige kat agyaman na agta inawis na kami asa nga pamilya. Saan nga doon ito yara kapag sasangwan tayo? Kukumpare. Ay, wala, okay lang. Ken, saan tayo umat nga, agbartek? Una, amang mabitinak iti dayta, tabasit mat. Pasensya ka, Ernesto, ha? Ngamin, sana ko na yung inom iti arak.
Ngamin, sana nasayat day tayo ti salunat ko. Ken sana naragsak ti pamilyak iti kastang aramid ko no bilang, pare. Ha? Ay, wala. Kas makita mat. Uray basit lang ti pagsasangwan tayo. Naragsak dagiti may abisita. Kay Ronana. Naragsak kami sa nga pamilya anang pastrek kada kayo iti balay mi. Ha? Ngamin, talaga mo naragsak kami sa nga pamilya. Tasyak nga ama ti pamilya. Jack baybay ang ti pamilya. Nagagita nga trabaho. Iso nga dala ta maigatang mi iti bagas kan si Dan mi. Apay akas tamat ti bagbagan, pare. Kaya kulang mo't nga ibinglay ti kabibiyag mi pare. Ada kami ang pamilya. Kaya't naragsak. Nga oray simple lang kaya da panagbiag mi. Ngamin, saan kami nga responsable na agad na? Inawis na kadi dito yung pare Cirilo, tapno insultuin nak. Saan pare? Ni apay agungit kon sa amin. Ngam na maawatam kumati kayat ko nga ipakaawat. Agbayin ka. Agbayin ka iti tao, makakit-kita iti aramid mo. Kang Ronana, agbayin ka iti pamilya. Nang runay iti asawa. Akanayon nga adday jibang kagyo. Ken kanayon nga agsusuon iti labba nga agisorsor iti lako na naten. Tapno lang nga da maigatang na iti bagas ken si Danyo. Ha? Ay na, pare Ernesto. Di mo urayan at talawan na kati pamilya. Agbalbaliw kan. Laglagi pam ti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ma. Naragsak ti pamilya na. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita. Anaadaw iti pagsasaw ako nana. Tinagagat nga ama. Naragsak ti pamilya na. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Iti direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Kastala ti biyag! Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay.